jewe rero umuntu yitwa Neva mubona hako ntsindwa ndapfa. Habuze umurongozi w'ubwenge n'ibintu ntibigenda neza, usanga kubwo kubura ubwenge akora ibintu bitari byo, ntanabikore mu mwanya wavyo. Kubwo kubura ubwenge usanga ndabasuje kandi bahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho ahangaha kuri Iyakure Official, akaba ari umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Ni amakuru rero muri aka kanya tugezeho akomeye cyane, aho intasi zikomeye zimaze kugera mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru rero atugeraho aravuga ko hashize iminsi 3 intazi z'umwanzi ziri mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru rero ziri gushyira hanze akaba ari amakuru akomeye kandi ateye ubwoba ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa ko ashobora guhirikwa ku butegetsi bidatinze. Ni nyuma yaho igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ubwoba mu bihe bitandukanye, by'umwihariko mu biganiro by'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bakomeye muri iki gihugu, aho bagenda bavuga ko bumva uruntu rututumba. Rero muri aka kanya twamaze kuronka amakuru avuga ko umwanzi yamaze kwinjira akagera mu mujyi wa Bujumbura, aho bishobora gucikira ubutegetsi bwa leta ya Gitega bukanavaho bukurwaho 5 kuri 5. Aya niyo makuru tugiye kuza atugarukaho. Reka rero mbasuhuze mwebwe mwese mutwumva muherereye mu Rwanda, bari muri Kongo, abari mu Burundi, abari Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuhuje kandi bahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Nongera gusuhuza mwebwe mwese mutwumva muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese ndabasuje kandi bahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Ari nako kandi mbibutsa ko mushobora kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, ubundi mukarikandaho. Nimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Reka rero mbere yuko twinjira mu makuru ateye ubwoba kandi y'intasi cyane ziri hariya mu mujyi wa Bujumbura, zimazemo iminsi 3 zikomeje kugenda zigaragaza ibintu biteye ubwoba cyane cyane ku ngoma ya Perezida Evariste Ndayishimiye, tubanze tunyure ku mirongo y'urugamba hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuvuge uko bigiye byifashe, aho ingabo z'umutwe wa M23 zahanganye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abambari bazo barimo abarundi Wazalendo ndetse na FDLR, ariko M23 ikongera kubakubita inshuro, aho barwaniraga mu gace kitwa Kabongo gaherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ni agace rero gaherereye muri teritwari ya Uvira, bakaba barwaniye mo n'ingabo za M23 ariko zibasha kubakubita inshuro bongera kubasunika. Izi ngabo rero za M23 zikaba zifite imbaraga zidasanzwe, aho zakomeje no guhamagarwa mu bindi bice bitandukanye nka Warikare, aho ubuyobozi bw'abaturage bwavuze ko bagomba gukora uko bashoboye bakajya kubacungura kubera ko bakomeje guhohoterwa n'ingabo za leta, Wazalendo ndetse na FDLR. Banditse rero itangazo bavuga ko bifuza kubona M23 mu bice byabo byose. Ubu ngubu rero M23 ikaba ikomeje gusya itanzitse, aho ikubita umusubirazo ingabo za leta ya Kongo. Ku munsi w'ejo rero nabwo nk'uko mwabyumvise, uyu mutwe wa M23 leta ya Kongo yawukozemo ubwo yasenyaga ubwato bwawo buri mu kiyaga cya Tanganyika, ariko uyu mutwe wa M23 nawo ntiwaje kugenderaho kubera ko wahanuye indege ya Sukhoi 25 yakoreshwaga mu gusenya ubwo bwato bwo mu kiyaga cya Tanganyika. Reka rero muri aka kanya nk'uko twabisezeranye tugaruke ku nkuru yacu ivuga ko mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'u Burundi hamaze kugeramo intasi z'umwanzi, aho intasi zikomeje kugenda zireba bimwe mu bitandukanye. Ibi rero bibayeho nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Uvira, ariko abarimo ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR n'abandi bambari babo barimo n'ingabo nkeya za FARDC binjiye muri iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi, ndetse bikaba byamaze kumenyekana ko bari gutegura ibikorwa bikomeye ku Rwanda, aho bifuza guhirika ubutegetsi bwa Kigali cyangwa kubugabaho ibitero mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda ruhagarike intambara rushinjwa kuba rurwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umugambi mubisha rero u Burundi bwari bufite, ubu bukaba wamenyekanye, akaba ariyo mpamvu umwanzi yamaze kurungika abatasi mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bagende bamenya uko ibintu bimeze, niyo bana ngombwa bahindura ubutegetsi bwa Gitega, nk'uko amakuru aturuka muri leta y'u Burundi akomeza kugenda abivuga.
Mu mujyi wa Bujumbura ubwoba ni bwose bitewe n'uko hari kugaragara abantu batandukanye bahagaragaye kuva ku munsi w'ejo bundi, aho bivugwa ko rero binjiye muri iki gihugu bakurikiranye ingabo zikomeje kuvugwaho kuba zitegura ibikorwa bikomeye bashaka guteza umwanzi, aho Uburundi nabwo ubwabwo bwigamba ko bwifuza kuba bwakereka umwanzi ko bukomeye, ndetse bukaba buvuga ko iteka buhora buryamiye amajanja, ariko umwanzi akaba yaramaze kumenya ko iki gihugu cy'u Burundi gifatanyije na FDLR ndetse n'ingabo nkeya zahungiye mu Burundi za FARDC ko bakomeje gutegura ibikorwa bibi bishobora gukoma mu nkokora imigambi ye, akaba ariyo mpamvu yahisemo kwinjira muri iki gihugu cy'u Burundi kugira ngo ajye guhagarika intambara itari yinjira ku butaka bwe. Aya makuru rero nk'uko dukomeje kugenda tuyakesha inzego z'ubutasi zitandukanye, aravuga ko abarimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bayobozi b'ingabo hariya mu gihugu cy'u Burundi yuko bari gukora amanama y'urutavanaho, akaba ari amanama rero agamije gupanga ibitendo bishobora gutuma M23 iva mu mujyi wa Uvira, ndetse ngo bakaba bashobora no kwisubiza ibindi bice bitandukanye birimo nk'Ubukavu, ndetse bakaba bashobora no gukoma mu nkokora undi mwanzi bavuga ko abakomereye, cyane cyane aho bakomeje kugenda babivuga ku mugaragaro. Uwo mwanzi bakavuga ko ari igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu rero inzego z'ubutasi zirimo n'iz'u Burundi barahamya ko bashobora kuba baramaze kwinjirwamo n'ingabo z'umwanzi mu buryo bw'ubutasi bukomeye cyane, akaba rero ngo ashobora no gutangira kugaba ibitero mu bice bitandukanye mu bya Narimba, ndetse bakaba bashobora gukora kudeta ku buryo bwihuse. Ni nyuma y'aho leta y'u Burundi ikomeje kugenda ivuga ko u Rwanda rujya inyuma y'abashaka guheka ubutegetsi bw'u Burundi, cyane cyane aho u Burundi bushinja u Rwanda kuba rucumbikiye abashatse gukora kudeta mu 2015, ndetse n'uyu munsi wa none bakaba bavuga ko u Rwanda rutaryama ntirusinzire rwifuza guhindura ubutegetsi hariya mu gihugu cy'u Burundi. U Rwanda rwo ruvuga ko nta nyungu n'imwe rwagirira muri ibyo, ahubwo rukavuga ko rutajya na rimwe rugira uwo rutera inkunga wifuza guhirika ubutegetsi bw'u Burundi, ahubwo rukemeza ko leta y'u Burundi ku mugaragaro ikorana na FDLR aho barwanana ku mirongo y'urugamba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwikekwe ni rwose hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho iki gihugu gikomeje kugira ubwoba kikavuga ko bitewe n'ibikorwa byabo byo kuba bafatanya na FDLR mu guhangana na M23, ndetse no kuba babishyira ku mugaragaro bakavuga yuko umwanzi wabo ruharwa ari u Rwanda, yuko u Rwanda rushobora kwihimura rukaba rwakinjira muri iki gihugu ndetse rugakuraho ubutegetsi rukimika abashatse kubikora mu mwaka w'2015, ariko mu by'ukuri ntibabashe kugera kuri iyo ntego. Ni amakuru rero aba agenda avugwa cyane, ndetse amakuru y'ubutasi akaba avuga ko uyu mugambi ugeze kure, aho biri no kuvugwa ko hashobora kurokiritwa abandi bajenerali bari mu ngabo z'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo mu gihe cyose baba bamaze kwinjira umwanzi ageze ku butaka bw'u Burundi, ingabo z'u Burundi zizihinduke perezida never, ndetse zibe zanakoreshwa mu gukora iyo kudeta. Amakuru yose rero aracyavugwa ariko mu kinyegero, akaba ari amakuru rero dukomeje kugenda dutarura hirya no hino mu masoko yacu, tukaba rero tuyakugezaho 5 kuri 5. Icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe, ukibuka kandi gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bikugeraho kandi mu ba mbere. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ntatinya kuvugira mu baturage yuko igihugu cye kiri mu ntambara ikomeye n'u Rwanda, aho bavuga ko icyo bategereje ari umunsi n'isaha u Rwanda ruzarasira maze nabo ubwabo bakivuna, aho ku munsi w'ejo yatangaje ko Burundi buterwa ntibutere, mu gihe gishize bo bavugaga ko igihe cyose bazagerageza guterwa n'u Rwanda nabo bazahita batera u Rwanda baciye mu Kirundo, bakarasira mu Bugesera, bakinjira muri Kigali bagakuraho ubutegetsi. Uyu munsi rero imvugo isa n'iyahindutse, aho perezida w'u Burundi avuga ko badashobora gutera ahubwo bivuna iyo batewe. Birashimangira neza imvugo y'Abarundi ivuga ko umwanzi akurondera ntumurondere, bakaba rero bategereje ko umwanzi abasanga ku birindiro byabo ubundi bakivuna. Ntawamenya rero niba koko Burundi bufite ubushobozi bwo kuzahangana n'umwanzi, kubera ko uwo mwanzi basanze mu bice bitandukanye birimo Masisi, Goma ndetse n'ahandi, bakabasha kuhamburwa bagasunikwa kugeza babagejeje ku marembo y'igihugu cyabo cya Bujumbura, aho ubu umutwe wa M23 ugenzura Bujumbura ndetse n'utundi duce dutandukanye nka za Kamanyura, za Karemi n'ahandi hose hatandukanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi. Biragaragara ko
imbaraga nkeya mu gisirikare cy'u Burundi zihari nubwo Uburundi bwari bwagerageje gukora icyo bushoboye cyose kugira ngo bukumire uwo bita umwanzi wabo ariko ntibyabakundiye. Ntituzi rero niba ibikomoka mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura bivuga ko hari intasi zamaze kwinjira mu mujyi wa Bujumbura, niba izi ntasi bashobora kuzihagarika cyangwa se bagahagarika iyo ntambara mu gihe yaba itangiye. Abahanura cyangwa se abasesengura bagaragaza ko ingoma ya Perezida Evariste Ndayishimiye ishobora kuba igeze ku musozo, na cyane ko akunze kurangwa n'ubwenge buke mu biganiro aba atangaza ndetse n'ibyo avuga, aho ndetse n'umwigeme wa Perezida Nkurunziza nawe ubwe nk'uko mu ijwi twatangiranye mwabyumvise, atangaza ko hari aho bahura no kuba bafite abayobozi b'ibigoryi badafite ubwenge, maze bakananirwa gufata ibyemezo mu gihe cya nyacyo ndetse bakavuga n'amagambo ashobora gukururira akaga igihugu cyose. Reka rero nkurarikire gukomeza kubana natwe ndetse no gukurikira amakuru tuba tugenda tukugezaho, aho turi buze kugaruka n'ubundi tukugezaho amakuru akomeye arabagezweho mu kanya kari buze. Reka rero nkubwire ngo niba utari wamara gukanda kuri subscribe, wabikora ni ukujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse iryo jambo subscribe cyangwa se sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, ubundi ukarikandaho. Ntiwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bikugeraho kandi mu ba mbere.